oku mau lockdown ni fok pa ko pe ko te kia tahi vai ta. Alo ko even nau lava o fo tau mo he uhi o whatonga ko wa ko funga wa ko no to whapalang pe whanongo hiwa koe ni pau mahali e o pitu pau hanga lewa whingi honga tā he piano pe nau lava po tā he kisi pau ko kei tā pe au he kisi koe ma i moa a princesi me nai te tuipele hake i he pekia koe a tungi fisi pe ana e haele a tuipele hake whatawhehi ki he mea whaiki koe ia e fisi pia whatua e mele nei te hiwa koe ni koe hiwa maali au pito talanoa ki hano ngona mai koe ia e hala tungi fisi ko tungi fisi foki koe alo ia o andi ta kompau ai koe whiwhine tu i fisi pia mui tu i ua pia na e haele foki a tupile hake ki ai ai koe tau tō whātonga o ko whaiteli haia i he mea whaiki. Ka i he besi tolu o ko hāma iai talanoa ki songolata ai koe awhioanga ai ko tungi fisi. Pea nei keiki, nei tukuange pe ke whaitutu unia andilala ai o lawe ki ai besi o pe tuine keti whai hao pule. Pea he foki he aho o e hake ki whatantawake. Ako whatantawake foki koe o kuhangeha esma o ulanga maolunga pea i olunga e whale. O ku whahoko ai ai mea whakaeki koe ka ho eki fisi he. Ai o talanoa ki ai ki he konga koe o e wau e mea whakaeki koe ni. Pea he foki ki he laine o ku pehe ko moto e maea o tākai awhi ai o kuhinga koe tamasi koe ko tungi fisi koe taha ia i lau iawhi e ko inga koe ni whihuhu a ko inga whuki koe ni eiki mai ke tu iwae pea i he tau o talanoa katoa ki he u kolo la lahi u api mau inga i tonga tapu a o peki hapai a o peki wawako ngā kuongo ki ai mōre koe ni koe hala koe tamasi koe whaumali e mā koe whatumali au pito ina ai whatoa mele nei te te